ndongenda gusuje kandi nitwaye musimu cyo rugero nk'ibisanzwe cano no rugero niyozi ikinyamakuru igihe kiti nta mitungo bazagabana kigakomeza kandi kiti byo wamenya kuri Gatanya Kimenyi Yves ndetse na Muyango. Ikinyamakuru igihe kivuga ko Miss Muyango Claudine ndetse na Kimenyi Yves bari mu nzira zo gutandukana mu bwumvikane bwemewe n'amategeko nyuma y'imyaka igera kuri 2 bakoze ubukwe. Amakuru igihe cyamenye nuko Miss Muyango na Kimenyi Yves bamaze kwemeranya gutandukana mu bwumvikane ndetse banakoranye inyandiko yasinyweho na noteri wemewe mu masezerano y'ubutane bagiranye mu bwumvikane. Impande zombi zasinyeho imbere y'abahagarariye mu mategeko na noteri igihe ifitiye kopi bigaragaza ko nta mitungo bafite bashakanye ndetse nta n'imyenda basangiye ku buryo bayigabana, bityo ubu butane bukaba nta ngaruka buzagira ku bijyanye n'imitungo. Kimenyi Yves rero na Muyango Claudine batangiye inzira yo gutandukana byemewe n'amategeko nyuma y'imyaka 2 bakoze ubukwe bwabaye muri 2024. N'ubukwe bakoze nyuma y'imyaka 5 bari bamaze mu rugendo rw'urukundo kuko batangiye gukundana muri 2019 2021 bibarutse imfura yabo. Muyango Claudine yabaye nyampinga oberwa n'amafoto muri Miss Rwanda 2019 mu gihe Kimenyi Yves yari umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse akaba yanakinnye mu makipe atandukanye nka AS Kigali. Uyu mukinnyi kandi yanyuze mu makipe atandukanye arimo APR FC, Rayon Sport ndetse na Kiyovu Sport. Reka nkubwire ngo akora follow tujye dukomeza kubana mu makuru atandukanye. Let me just say enjoy your day.